Ćao, ja sam Dušan, dolazim iz BMW Motor od Srbija tima i danas ću vam govoriti nešto više o novom BMW-ovom ASA sistemu. ASA, Automatic Shift Assistant, neki ga zovu i automatski menjač, ali da li je? U pitanju je poluautomatski menjač koji vam omogućava potpuno automatsko menjanje brzina, ali imate mogućnosti samostalnog menjanja brzina. A sada ću vam pokazati kako se koristi. Razlika po kojoj ćemo primetiti da je u pitanju motocikl sa ASA sistemom je odsustvo poluge kočila. Za razliku od drugih proizvođača, poluga menjača je na svom standardnom mestu, a imamo ovo dugme kojim menjamo mod iz manualnog u automatski i obrnuto. Menjač je identičan kao na modelima koji nemaju ASA sistem uz dodatak sofisticirane elektronike, 6 osnovnog senzora i elektromehaničkih aktuatora koji prilagođavaju menjanje brzina u zavisnosti od uslova vožnje, nagib terena, brzina vožnje i vaš stil vožnje. Ono što je jako bitno jeste da ovaj sistem uči i da se prilagođava vama i vašem stilu vožnje i dostupan je u svim bokser agregatima od 1300 kubika.